Fudbaleri Partizana započinju svoju evropsku kampanju u utorak 11. jula u okviru drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, gde će im protivnik biti Podgorička budućnost. Počet ćemo ovu najavu od Partizana koji je u kvalifikaciji otišao kao šampion Srbije i osvajač duple krune. Crno-beli u novu sezonu odlaze kadrovski manje više kompletni, najveću promenu osjetit će u treneru Đukiću koji ima malo nezahvalan posao, a to je da mora da zameni Marka Nikolića koji je kako taktički tako i ambicijama održavao ovaj tim i dao mu identitet. Za sada koliko sam pratio Partizan na pripremama nisu delovali najsjajnije, znači imali su par dobrih i par loših utakmica, a ono što sam mogao da primetim jeste ne toliko fizička loša sprema koja u ovo doba godine i ne može da bude idealna jer su noge preteške, a temperature na kojima se igralo skoro nepodnošljive, već pomalo taktičke bezidejnosti u par pripremnih tih mečeva, ali nadam se da su baš zato to i pripremne utakmice, da se tako igralo na njima, da se dosta stvari isprobavalo i da će Partizan izgledati kako treba već u ovom dvomeču protiv budućnosti. Nikolić je voleo da ima kontrolu u posedu igre i svoju igru zasnivao na odličnoj tranziciji iz odbrane u napad, gde bi pomalo nekad i riskantnijim loptama pokušao da uposli svoje napadače. Naravno, to mu je omogućavala i formacija u kojoj je igrao i igrači u toj formaciji poput Evertona, Jevtovića i Kosovića, dok je Đukić u svom prvom mandatu u Partizanu bio poznat kao strpljiv trener koji će svoju šansu, ako je potrebno, graditi i duže nego očekivano, i duže nego što je potrebno, i poznati kao neko ko takođe voli posed, ali ne i toliko da se natrčava sa protivnikom i da toliko možda i rizikuje, kao što je to zamišljao Nikolić, pa tako možemo očekivati malo nepovezanosti i izbunjenosti u redovima Partizana, ukoliko se Đukić baš bude pridržavao te svoje filozofije. Ipak, ukoliko se ne varam, Đukić je u svom prvom tom mandatu Partizanu bio uspešan, uzevši duplu krunu, a tokom karijere je vodio i Valenciju, Valladolid, Kordobu, tako da sigurno mu se ne može osporiti trenersko znanje i prenos tog nekog znanja na igrače. Što se sastava tiče, koliko je do sada bar poznato, uprava je uradila veoma dobar posao zadržavši okosnicu ekipe i te neke glavne igrače, naravno u Đurđeviću, Leonardu, ali već pomenutima Evertonu, Jevtoviću, Jankoviću, Vulićeviću i drugima. Tim je napustio Milenković koji imao sjajnu sezonu i ulogu i bit će potrebno neko vreme uigrati njegovu zamenu. A sada što se tiče Partizanovih protivnika ekipe budućnosti, znači govorimo o najtrofejnijem klubu Crne Gore, koji se napokon vratio na neke šampionske staze i ponovo stekao malo ozbiljniju reputaciju. Budućnost ipak nije bila ubedljiva ni u svom prvenstvu i čeka ih pakleno težak posao već sada protiv Partizana. Nisam pronašao njihov konačan spisak igrača za dvomeč sa Partizanom, ali koliko poznajem njihov tim, tu nema gotovo uopšte stranaca i mislim da im je preko potreban tako neki stranac, jedan kreator igre i znalac sa loptom. Igra im se zasnivala također na većem posedu protivnika, ali mislim da će takav pristup morati da zaborave i bace u vodu, jer sa Partizanom neće biti prilike za tako nešto, tako da se ne bih previše osvrtao na njihov dosadašnji pokazatelj igre, već na ono kakva će im igra biti protiv Partizana. Njihova igra utorak će se sigurno zasnivati na toj nekoj defanzivi gdje će imati mnogo posla u zaustavljanju prodornih igrača Partizana, kako preko bekova, to jest krila, tako i kroz sredinu. Nakon te defanzive svoje šanse budućnost, možda svoje jedine šanse budućnosti će imati u kontrama i nekim dugim loptama u ranim fazama, ranim sekundama napada. A broj šansi koje ostvare zavisit će od snalaženja upravo i pravim odlukama u tim kontrama, kao i u prekidima. Budućnost je poznata kao jedna solidna ekipa, solidna skakačka ekipa. Podgoričani će gledati da po svaku cenu umrtve igru Partizana i pokušaju da na mali broj golova i na mali broj šansi generalno odigraju ovaj dvomeč. Eventualni gol u gostima bi značio još teži posao za Partizan u revanšu, jer bi se onda budućnost još više povukla. Među glavnim igračima u redovima budućnosti istaći ću Nikača, Janketića, Hočka kao momke zadužene za najteže i presudne poslove u ovom timu, pogotovo protiv Partizana. Prvi meč se igra na stadionu Partizana i očekuje se velika poseta jer su takve i ambicije kluba. Oba tima, pogotovo Partizan, moraju da shvate da su ovo kvalifikacije za Ligu šampiona i da se igraju dva meča, pa će tako svaki gol imati veliku cenu. Crno-beli moraju da imaju strpljivu igru i da tu neku svoju igru grade bukvalno iz poseda u posed, da ne gledaju da li će pobediti već sada, da li će već sada obezbediti prolaz, nego da iz poseda u posed grade svoju igru i stvaraju šanse. Drugi meč je na stadionu Podgoricom koji prima 15.000 ljudi i zanimljivo je to što se zna da veći deo Podgorice navija za Partizan, ali ne treba sumnjati ni u vatrenu podršku takozvanih Varvara svojim plavo-bijelima.
Navijačima Partizana je izrečena zabrana organizovanog odlaska na revanš meč u Crnu Goru, ali Partizan može očekivati neku dozu podrške sa tribina i u tom meču, ako ne i veoma dobru dozu podrške. Tako da sumiramo neki utiske na kraju, ovaj meč može biti mač sa dve oštrice za Partizan. Dobre stvari u ovom žebu i u izvlačenju budućnosti jeste to što Partizan neće putovati daleko u ovoj rundi kvalifikacija, što bi im samo još više otežalo na ovu posle ovih faza priprema. Meč će igrati protiv dobrog poznatog protivnika, a ne protiv neke potpune nepoznanice u Moldaviji, Kazahstanu ili na nekoj ostrvskoj zemlji. Dok su razlozi zbog čega sam rekao da je mač sa dve oštrice upravo možda nešto lakši pristup meču, kao i vreme kada se on igra. Kada kažem vreme, govorim o julu, jer Partizan na meč ide odmah sa priprema. Sve u svemu, velike su ambicije Partizana i na pitanje koje je postavljeno Đukiću da li bi sada već prihvatio da Partizan igra Ligu Evrope, on je rekao ne, jer veruje u ovaj tim. Partizan važi, znači, sa pravom za favorita i verujem da su svi njihovi navijači, da bi svi njihovi navijači voljeli da vide napadačku ili pršavu igru svojih ljubimaca, ali moraju imati razumevanje ukoliko se to ne desi. Očekuje se dobro popunjen stadion na oba meča i očekuje se prolaz našeg predstavnika u naredno kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Do narednog slušanja, sportski pozdrav od ACE.